one in the medal tally for this year's 2025 National Prisa Games to Tuguegarao City, Cagayan Valley. 128 gold medal, 104 silver, and 55 bronze. Soc Sergeant Region 12. Naragsak nga inawat ti Region 12 ti Pamadayaw kas overall champion iti Kaleplepas at 2025 National Private Schools Athletic Association wenno Prisaa a pinartisiparan ti 17 a rehiyon iti Pagilian. Iti pakabuklan, nakaurnong ti Region 12 ti 287 a medalya. Challenge ko yung mga kasamahan namin, if we can only turn the silver into gold, tayo ang magsasampiyon ngayong taon. So, nangyari nga, kaya nagpapasalamat talaga ako sa support ng mga presidents ng member schools namin. Nagdominar ti Region 12 iti dance sports ano sa dinno, nagunod dati sa nga 14 a balitok a medalya. Saan daan ninamnama nga isuda ti ag overall champion, ngem nakita da tinaan-anay a determinasyon dagiti players nang runa iti maudi nga aldaw ti ayayam. I'm sure lahat ng athletes taga Region 12 na kasama dito ay inspired. Inspired sa ngayon, pati ang mga coaches, pati ang aming mga administrators ng member schools ay inspired. Second place ti Region 7, ano sa dinno, nagunod dati 115 gold medals, 62 silver medals, ken 99 bronze medals. Idinto at third place ti Region 4A nga adaan met ti 74 gold medals, 56 silver medals, ken 55 bronze medals. Kabayatan na, formal meten nga inawat ti Negros Island Region nga isuda ti sumarunong nga host into 2026 National Prisaa. On behalf of the people of Negros Occidental, I am honored to formally accept the responsibility of hosting the next Prisaa Games. We are humbled by the trust and excited to showcase what our province has to offer. Pinasengkedan met ti dati a Vice-Presidente ti National Prisaa a nakasaganan ti Negros Island Region para iti 2026 National Prisaa. We'll do our best in the Negros Island to give you the same hospitality or better hospitality that you guys have shown us here in your place. We are excited because this is going to be a very big challenge for all of us. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.